tātou apele nama iasa o ni wa o mai lava lo o tō soifua ma lo mātou wola i nei tai au fōu le tātou tāpua inga. Io le tusi fai tau la mataina e le tātou worship i nei tai au. Io le fai salamo i a tāwi taramta au pe tōlu fitu fai pue tōlu malawha. Ie whātuatua i le alii, ma e whai ami o le lei. Ie e nofu e le nuu ma tau sisi le whamaoni. Ie e fia lava oi le alii, o na fua ina lea e ia ia te oi, o mea e mana o ia i lo loto. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Take delight in the Lord and he will give you the desires of your heart. Io whamanuia mai, le tātou tapua inga le nei tai au. Tu whātasi o tātou loto au mātou suina e se amatai le sauninga le tai au. Whātalo whātu tātou friends, mā tātou wōlo mai mua mai fōi lunga o penga whaitai. Ta whailangi, ia, whātai tapua i mai, whātasi mai mātou le tai au. Mea moia te a o te kese atu ai.
whalongolongo atu I te oe le nei tai au. We're gathered here to worship, to wake our spirits and souls so you can pour into it. Would you do it with grace? In your many names we pray. Amen. Tātou amata nei sauninga e pese te ina I tātou la pese lima, tātou tus pese, lea li ie le tua. Whaftai le li ia o na ua tue tā lafu I pui o lo malu pa ia I le nei tai au. Ulu whale lo nuu malau e kalesia I la mātou tāpua inga whetele. Ese mea o lo mātou iai la le whatuatua. O le utasi mātou le nei tai au e batu le whaftai ma le vi inga I lo suafa. O na ua maalie lau tausinga I ai mātou. E tu fo isuru le tino lo mātou patasi manisi o mālo asi si mai. O tu tino le nei e kalesia. E le ngata I le malu nei. E whape fo I o wala ese o lo mafuta mai ai. Tangata whatuatua I la wafio. E sa ili se I puvai mo I la tau le nei vai aso. O mātou whaftai ai le nganga whaftai.
o wala ese o lo tu fatasia ia lo wanganga tangata fatutua mai ima o ule avea ai ia le tula fono le no foanga ma le taimi ma mea sai tia ai le alu o lo tala le nei tai ao e tu fo isuro le tino i o mātou ta ma tina mātutua ma whain malosi lava mai ai saunina i le vi inga i lawa fio e le whai titia Watu le mātou whaafutai a wasa ta ape i mātou le lava yaso o mawai. Ngā ruenga whaitele ma ngā ruenga whaitei tōtasi. Sa mate pe mātou te o lia le nei tai au mātou o fie. Nei u poto lo nu umalau e kalesia e lo malupa ia. Le lea e le i titi ai upu i manu. Whaafutai le le ia o ne sa ilima te ina o suifua ma le olo lau whanau. Tai ona o iloa ese o lo tupule mai pe le teimi ma le teimi. E iai le nei iloa e te tawana a mata o mātou vai aso i le tapo inga i lawo fio. O le mātou te talo le ie ne i whaongaina e lo wanganga pa ia a mātou tapo inga. Whaitau ngā tūsi i talo talonga. O mawhauwhaunga i lawo fionga pa ia. Whaonga e lo wanganga pa ia e whaatufunga i nai i mātou. I mātou o atua i le lorangi i le nei mai aso. Ma vea i mātou ma mori ma wola o lau e kālesia. Whaafutai le li ia no le nei e kālesia. Wā tia e tangata Samoa. 5 tausanga taluai. Wa vea ma ainga mātou tina nofo ai. Wa mātou titalo le i e whaola ola mai lo mātou whatutua. Wha mausali ina le mātou mori mau. Ia vea lava le nei o loto e whaima me o tu vaima i ai lau whanau e lala e whiwhi. Ia iei lau whamanuianga e lau o whainga ruenga nei. Te whono ma le lau o mātou te tai u whiwhinia. Ia whape fo i lau o whainga ruenga i sunga e o ao. Te akono i lato uofo i nā atu lo lato soifua ma le ola. E tautua i lau e kālesia i nei. Ola mātou talo le li e whalau te leina e lau o fio. A mātou ngā ruenga whai. Ne e whaatufunga i nai i mātou. A wālo wala au pa ia i o mātou tangata. Talo ne ela whamanuianga i tupulanga tala vau o tama matene o la mātou kālesia. Lātou olo sa ili ngā ruenga. Ne se fo i lātou olo i a onga. Fua e tia i lātou lo me alofo le poto. Le tamai le songsonga ma le maelanga e whato i laluina i lato mata upu lo au tawina i lato. Mātou titalo mo le whainga malo sa moe lua. Ia ielo whamanuianga i o mātou te tai whitwhinia. Upu lava o fionga o pule uma e mai lawa fio lea. Le mātou titalo lele i e nei oane tuwa lea lo mātou tofi. Mātou e tau wala atu ele whiwhilinga o mātou te tai. A whaifo i lava ua ela la mātou whiwhili le li i e. O mātou te talo whasao e lau fio i loa lo whatunoa. Le ngata i lo mātou mālo i Samoa e whapefo i le mālo Amerika nei. Le mālo Temokarasi o na te tai o mātou whiwhilia. O mātou te talo le li i e whaonga ina le nei mālosi. Le nei mālo mālosi. Watu waile fina ngalo la o fio ele ngata i tangata anu o Amerika. Ai whape fo i la lo langi au au. O whata manu o whatutuina i tutono le nei atunu. O whata manu a o onga, financials, healthcare. O me umalawa o lo tu whatasia le nei atunu. O wale aluanga i luma o le tangata. O mātou titalo le i e oe te tulafo ina. I whaongaina le nāwhata manu e toli e le tangata manuia mai a te oe. Ma ia oua lava ne ngalo ia i latou whaalumanga whalenganga. Walo pumoni lava o le ale me maua e le tangata pe ana maua le lalulangi atoa. Ai mau mauailo na ola. Me lele li ie i whaola ola ina le ngā ruenga lau e kālesia. So se me olo o asuina i le puvai o le ola. Ma mafo fau e tangata i le whamavau o lau fio.
O le mātou tatalo leli I e oe te tulafo ina. O e lava ne whetalai o se mea o whapoto ai se tō lua po se tō tōlu I lo ingoa. E whapena o na loto I ai lo ngā ngapa ia. O le mātou tatalo I e whapeina o na whaia I le nei tai ao, le mātou potopotonga nei. Ia mai se fo I lātou o lo tāpua I mai o wala ese. Whawhitai leli I o na ofa manuianga le mātou o lotu nei. A mata mai lava I e mātutua se I o I a mātou whanau la iti. I ta ape fo I malasa lau I lātou I ngā ruenga ma whi au e peo ne sila fia. Le a mātou te ta ape ma le mātou mautinoa. O oe taula I ai o mātou whamua ruenga. O le mātou te talo I e whapeina o ne whatupuina mai tupulanga talavau o le nei e kālesia. Ni ta I le rumana I ta ia lau e kālesia. Lea tunu, ia e meise fo I mātou ainga ma au ainga o si. Le alo lau tala le lei le nei o sa, ia I lātou o mātou whai o sa sāwha atasi. Ia alu ma le mana, lau ngaina, ma le manino e lau o whai ngā ruenga. Ma ia wha ngaina le vai o le tangata e au mai e lofi na ngalo I le lorolani. Lātou fo I o lo mafuta mai lungo le ea ma awala ese. I iei le manuia I ai lātou. I utu iei lo file mui a lātou ngā ruenga whaitele, ngā ruenga whaite tōtasi. Ma i e wha ngā ina lava le atunu o Samoa o se mea no pia I ai. E o mai le file mu ma manuia o laufi. If we have but one request this week, it is this. That we become a focus of your blessings to the world. That we do the internal inventory and realize this truth, that we have been blessed. Not just the work of our hands, but the fruits of our minds and our spirits. And all this originates from you, O Lord. We just need to breathe in the oxygen and we partake in the mystery of life and life eternal. It is our prayer that when we're present to that, we receive that with gratitude, and then we offer it to the rest of the world this week. We ask that you keep us and bind us until we meet again. Yo nala mātou tatalo lele I e whaitele. E tofu lava I mātou ma tatalo lele oa. Tatalo e le mawhai o na mai I lumo malae. I meo lo atu ngalu e o mātou loto ma manatu te tōtasi. O mātou ofo I nātu I lumo la o fio I le nei taimi. Se I whaia I elo fina ngalo e le o mātou loto. E suafo Yesu Kiriso lo mātou li I man whaola. Uole ma tatalo atu ai. Tatu pese I pese
pese se la dos lima fa ftai lofa
ola ngā wenga I nei lele I e. Ola mātou tutalo si e talia mai. O I e whaongaina e whaotelina I lo whinu ngaro le mene. We offer you our tithes and offerings this morning, Lord, in a plate. But we know you want our hearts. So we give that to you as well. Would you receive it in your grace? Amen. Me whionga le tua la tātou whaita wina. Tusi whiwhilia mai le kenese o ta upo e whāskuru lima. Mata tātou whaitau me whaupo tolu. Kapo mai le whaupo sifuna lima. Our text this morning is the lectionary reading from the First Testament, Genesis chapter 45. We'll be reading responsive in Psalm 1 verses 3 to 15. And you can follow along in your bulletins and reading devices. Kenese whāskuru lima o whapatolu skuru lima la tātou whetau e pēr māsani ai. Ufai atu Iosefa I ona uso, o ao o Iosefa. O ola mai pe e alo tama. Ona le mawhai ai leo na uso ona tali mai I a te ia. O wā o matua atu o tu vale I ona luma. Mai atu e leo uso leo na uso. I nā so mai e a te ako. Na nā so mai e lia. Na whai atu e leo ia. O aho lo to uso Iosefa. Na o to whātau mai e kupito. O le nei, aua nei ti ngā o tōu, be whai ma mea leanga I o tō manatu, ina o tō whatau mai I a te aku I le mea nei. Wana wina mai aku I le tua e mua I a te o tō e whai ma whaola. Au e whasana I kōre e uinu. O loto soi whasana I hima e lega e stana me kare sua solo o se nā sekta. Na auna mai fo I aku I le tua e mua I a te o tō, e whasaoina o tō I le rolangi, e whaola fo I a te o tō le whaola tana tele. Nei, I leo o tō na ona mai aku I nei, a ona e tōna. O ia whai fo I aku e tamā wharau, ma I rona I na uma, a ka pule le uma o e aku iso. Ia o tō vave o na oa e lo tamā, ma o tō whai atu I a te ia, o whapea mailo wa tali o Iosefa, o whai aku e le tua mali o ai kupito uma, I e sau I a te au, au e te tuai mai. I te tau fo le luo ko sena, e te tau mai a sea, o e mau whanau, whanau au whanau, mau mamoe, mau ohi, mau mea uma. O te tausi fo I a te oe I le mea, wa e toi lima tau sanga o leonge, ina nei whamati wai nai oe malo ainga, ma mea uma ua I a te oe. Awauta, ui lo mai o tō mata, ma mata o lo uso me ni anina, o lo lama uso le tautaratu nei a te utoru. I o tōta watu fo I lo tamā lo mamalu uma I e kupito, ma mea uma o tō wa ai I ai. I o tō whalise fo I ona au mai o lo tamā I nei. Fusiere o ia e pena mina lo na uso, ma tangi lo na ua, ma tangi foi pena mina lo na ua. Ma fo pispuma lima. Ma tangi a soni foi o ma lo soma, ma tangi a te lato, muli ane, Whamubia te le maile tu e la tātou whetau ma whanamalomo I upo ana whia pa ia. Tuma watu pe a te ialo na lava vi inga. Nei se I o le whamabau whamabau. Nani awa noa e whatalo whātua I le tātou I kalesia. Malu le nita e ao le whia te te whono, au. Ia
fo ila whainga wenga suma ia wao wana tufutua whatangofa tufu ila seme te akono maftangati misi fo ialo mawhanau whiun tatu whatasi nei tai hao mata mo fie tufu isuru tino kisi umapopo umamata whale o le tatu kalesia le ni tai hao wana o le whape moe pe una tui natu ilo mo le tua i le aso ana nafi na talia e o mato wa inga ma ua mantina ale mea lofa ma ulunga na au ia ele pa i o le kalesia le vi inga i le tua le whae titia tani i alofa lava le tua le whamalia i a tato ngā wenga whaawau ma whaawau to wala mai ele manuia o le tua e lena o sa vaenga i titi ia mo le tatu e kalesia ma tangata whatutua i le rawangi a wao. Our reading this morning is an interesting story. It's part of our narrative. So when we say that we live in stories, this is a major narrative that's part of our Judeo-Christian heritage. So if we can just go back a little bit and we'll see this patriarch of our faith, Jacob, who is the son of Isaac, Isaac, who is the son of Abraham. And Abraham was the progenitor of the Judeo, eventually Christian line, all the way up to Christ. So you will see this rival sibling rivalry that goes on between the kids. And maybe you should take a look at your context and see if this is not true, because you will discover that it has always been true. Not just with human, but other animals as well. This rivalry among siblings. And so when we read the story that we read, we will see the culmination of all that when it's worked out amongst the siblings. And when we look at the New Testament reading of the lectionary, we will see how Jesus upgrades this conversation. Not from just sibling rivaling, but all the way up to loving your enemies. Right? Finding love in your heart, not just for your brothers and sisters, which is easy to do, but the total stranger, someone who holds malice against you. Manalia le tala lea, tanga ifo e ole, ono tato tua ale le fatu tua. A tato ole titi alai le tua le tala le tato ilo ai lea, le fa belave o lo tupu, ile ainga lea. Mana tua fo'ina tatalo Iakopo i le tua e whasauina o ia. Na ile mena tupu ilo lato ainga sola ese mai loa lea a wā o sa ina lo na uso matua e sawa fisioti ate ia. Sau moe i le vao, va ai e ia whaalinga e ape whai, ma angelo lo ae mai fuifu. Ona whai mai lo leo lo na tala, se o peteli nei. Na whaino la iora la whengainga ma le tua, whemai ia Iakopo. A whapea e tito e au mai au i nei. I e to e au mai au i le ainga o lo tamā. A whapea e to e manui au. Ona a vea lele o oe mo mato o tu. So peo le whengainga le lesa aoshi e Iakopo. Pulmuliane ua sui no nei koe ia Israel. Ia apa aina ia, ia tangata e pe o tātou. O alatu le vai eli, o vai i teine o na mo ole o na loto i ala sela. Ia,
ona whai atu la I e le tamau la se o fia nofo I lo wafine. Whamera la pana fitu tausanga. You will work for me as a slave for 7 years and I'll give you the apple of your eye, the desire of your wish, which is Rachel. Ia tātou I loa le tala, wha ole la pana, ma lue ia kopo le fitu tausanga ai e whai whonga le whapoiponga o whai poipo ia kopo ia lea, le teine matua, le teine le saparo na mata. Ma le tala la pana, leo le tū lava malanga whenua ala mātou nuku. Ele me whaina e sawan teine le titi a le nofu teine matua. So a pela te manao ia la sela le teine le titi. Toi ngā lue foi la mo lesi fitu tau sama. Ia, na nofo rola ia malea. E wha pela le tala, na nofo roa amatalona whanau il whanau la lea. Rubena le tamu matua. Whanau lea Iakopo malea. Ina umala la whakoiponga. Ia alato e ngā lue mapolonga mo lesi fitu tau sama. Mo teine le titi o la sela. Uma whanau e lea Rubena whanau Simeona. Uma whanau Simeona e whanau Levi. Uma Levi suso oi me le tama o Yuta. I le tinale tasi o lea. I ona pai leo lea. Fo me le tala ua. Vai atu la sela e le whanau ia ona ave le la sela o lana au ona teine o pila le mo le fine. Ona whanau e leo tamai o tanu ona whatali. Ia o pā leo na batu leo lana au ona whawhine o se lepa le ngō le teine. Whanau e leo o le tamalona fitu o kato le ngō. O le tamalona valu o Asera. Ia o manao na tu whanau fo leo lea. Whanau Isakala tamalona Iva. Whanau Sepulona. Whanau lo leo teine ngō I Atina. No umana whanau tina, ia ai, manuia lo la sela. Matua la sela o Iosefa, lea na tātou whaitau e le tala. Ia malona oso le titi o Beniamina. So o le mea lai whakatalai le tala, o nei ese le whainai o tamaiti ia, e pēla wana whainai tātou. There's something that's built in biologically that causes rivalry amongst the siblings. And it's most excruciating when you have one patriarch and 4 mothers and 13 children. You get the idea, right? So there's a limited number of resources, and as a parent, you give to the elders, the oldest of the kids. And then the resources are parsed out. And by the time you get to Joseph and Benjamin, which is number 12 and number 13 kids, there may not be enough to go around. So there's constantly rivalry between the 13 siblings. I'm sharing this with you because from this rivalry, you can see the hand of God. And if you were to extend that to your particular context and particularity, you'll be able to see this as well. So you're able to look past your sibling rivalries. E se fululua lan tolo ai ana o se fulu e mata susu se tu no lava e ma mate le tolua se pangana ai wo wala tule fe fato anga ona oma lea ma fa susu ma atonu ma wai e rona malosi a pe o mele le na tupu ya Iakopo malana whanau ele ngata i le to tele o tameti to tele fine. O mela na tato ino le tala.
Whamai e pele lava ia Iakopo tama lea o Iosefa. Whai le ofu tata pu vai, tala loa ma ave iai. Whai whai mite Iosefa, whamai Iosefa. Ola au saito nei le vao. Wa ifo iai o tō au saito. E se fifa lo i nā tala. Me se lava pe a whai e saule numela sifurulua. Ia na lama la i o tala o tama e Fasioti. Mana o ia isi tama e Fasioti Iosefa e finau ia Rubena mai uta whai mai oa tato whatau tangata ia Mitiana ia o e kupito. Whatau Mitiana ia na o e kupito na lato loloi lea o le ofu tata puwae lea na ave rondama. I le toto o te mai mamoi. Na ave le Iakopo ma whai atu. Ai wa ai se manufi, ai lo watali. Ia. Tele tātou e lo umaltala ia Iosefa, walatu i o, whamatala miti, tuun whapui pui, whamatala miti Farao. Ia ona ea i lola ia o lona pulunga. O vea o ia manu mela lua o le malo i kupito. Ia ai o lo i te meo leongi. Ia o mela len tātou whaita wina. E pei o le tau si unga lea o le tau mawhai o Iosefa e whapaleni le matau o lona loto. Ma le ita o na uso ia te ia. Jacob had an ethical dilemma because his brothers, the older ones, were unkind to him when they were young. And now he's at the top of the pile. Now he's come to his own and has found his voice in the kingdom of Pharaoh. Now begs the dilemma, should he continue to perpetuate this rivalry? Or should he pivot? Pero mele lewa o tupu ne ia Iosefa. Fielo Iosefa por ale me fai. Pe tawi masui ea iona uso ia na angaleanga ia te ia o lato laiti. Ia nau tato i lol tau na manu malo lava. Na manu malo lava lelelei. Wale mawhaila vei Iosefa. Na whaali no leo oi e ona uso. Wa o Iosefa no to uso. No to wanga leanga iai. Ia mana upo e mana tua pe tātou au Kirisiano le au mai e o tō wa o kinei ai kupito. You did not bring me here. It was the God. It was God that brought me here. So they went to Canaan and brought Israel and his younger brother Benjamin. And they were giving a property in Egypt called Goshen, where they grew and prospered. So le tala lea. Le tala lea. A tātou susue i le whenenga fōu ma whesili o le ale le si i le li i le tala lea. O le ale whaawinga ina le ngana e leni. O le mea lena i loa e Iosefa. No wanga lea ina o i e o na uso o whai o ia ma tupo o i kupito. Tupu ia ia le lofo. Ia ona tupu role le li ia na o onga e pia tātou mō e le luka. Luka na tā upo e ono. Mai upo na tātou li ia. Au te whai atu ia te o tōu o e whalomo mai. Ia e lofa atu i e o whai o tōu mō lātou fili. Ia ngale le atu i e ita mai ia te o tōu. Yo to whamanui atu i e whetu mai i a te utou. Yo to te talo fo i moe to e fua mai i a te utou.
If you look at Luke chapter 6, verse 27, I just read, Jesus was upgrading the conversation. He's basically saying you have to pray for those who accuse you wrongly. You have to love your enemies. O le po ia te oi le tasi ala fau, ina li liwa tu iai le tasi. O le ave ese lo o futele, au e te vau ia tu fo i lo o futino. Na avatu i e tangata uma o e ole mai ia te oi, o le fao i au mea, au e te toe amana i e natu. In essence, what Jesus is saying, you turn the other cheek. If someone causes you something that stirs up emotion, forgive them, Jesus said. Pray for them and love them. Now, for us Samoans, it's probably easier to do that amongst our brothers and sisters. But Jesus went even further and said, you love the stranger. You love that person that holds you as an enemy. E pe o le standard le a tātou. O wa tātou te alo lofa I tangata e alo e whamai. Whameleli I wai ofo I tangata whapau o lato mea nā whai. O wa tātou te angalele I tangata e angalele mai I a tātou. Wai o I tangata anga sala o la lato tū le nā. You scratch my back and I scratch yours. Jesus said, upgrade that conversation. Get into the scratching back industry, regardless of whether your back gets scratched or not. Yeah, e pe o tātou la unga le nā. E whisiri o le ase a onga mo tātou le neva yaso. Yeah, tofu a tangata mana me e whai ai. O tala uma nana amata o tātou laiti. It's a young conversation. The sibling rivalries, the lack of resources, that conversation started when we were young, but we're no longer young. Started when we were youthful in the faith, but we're no longer youthful in the faith. And so the challenge for us this week is to upgrade. Not just upgrade your conversations, the words that you use, but also start with your mind. When someone slaps you, turn the other cheek. Find ways where you can optimize for that which is good. And I think when you do that well, this week would go very well. No fo pea mo mana tueina le me alofa le tātou I kalesia. Mo sio maaina, na whau mai a November o tau sanga o mawai. Ina ko whaile ngā whono le whioma te whono ma le kalesia. Na whatinoino I laso nafi, o si la fia I tātou. No langona lava leo le nganga whawhitai. Langona le nganga whawhitai, ona o le manatu wa ai. I te tahi o le tātou e kalesia e whai le nei mea wafa mo ma ua mai whanau. Ona o te talo lava le I le tua I alofa le tua ma whamanuia. Whamanuia I o tō ainga, whamanuia I o tō atinai. Ia mata fo I le neiva yaso. Tafe manuia o le tua. I tō nuua I a upua na fionga e sili le manuia o le fuai. I le manuia o le natata. Le manatu muli muli, e pe e iai le whaitau le nā, whamei ano no mai e se isi tupe I a te oe. Ia o toi whai e toi tutongi mai. E langa lea e lo lotu mai a tātou bankers. Whape tos food wha. Pe a whaito te avatu tupe I e no mai ma o tō whamoe moe iai e toi maua mai iai. Se a ese whawhitai I atu o tō I le mea.
Wai avatu e tangata angasala tupe no ina e tangata angasala. Ia lato maua maiso na whaatusa. Pita i o tō wararo whaatu, i o whai o tō mo lato whini. Ia ngalele atu mai avatu tupe no ina. O wale wha moe I se me tasi au mai. O se o ngapitu sini leo na whaingatā, a mesa tātou I o no nofo I Amerika. Ia e lo manatu o le upu I o le fio ngā le tua. Pela va tātou te tau sisi, ia e ma tau sinini. E o mai fo I lava le tua se tali, mo I tātou. Ia, o tātou launga nai, manuia tele, ia le tātou kalesia I le nei vai aso. Ta ape me saulau I ngā ruenga whetele, ngā ruenga whete tūtasi. Ia la tātou whai u le nei sa minga le pese o sa minga le pese. Vita
whai ule tau. Let us pray. O mātou o ili si ui o le tapu inga leli ie. Mātou lafo se watu i ngā ruenga whaiwhepea alo wanganga pa ia. Na te musu ina i o mātou wanganga ma mauri te tutasi le winga moni o wafiona. I whalai a wina i mātou, whatufunga ina i mātou, wale neve yaso la mātou savalia. We've come to the end of our worship. Now it's time to take your word and embody it in the world. Would you help us do it with love? Tumo mai o mātou lunga le lofa tuno tele o Yesu Kiriso o mātou li whaola. Le lofa muti vale o le atua le tamaa. Me mawhutanga le motusia malo nganga pa ia. Iai mātou le malau whanau le lalolangi au au. Nei se i o le whakavau lawa.